Poštovani gospodine ministre, poštovani ambasadore, predsedniče opštine, gospodine direktore, gospodine pomoćniče i komandante helikopterske jedinice, svega nekoliko dana nakon samita u Skoplju, gde su naši lideri izrazili potrebu svih naroda na Balkanu da budemo bliži jedni drugima i da kroz sve forme saradnje zaista stvorimo otvoreni Balkan. Evo, danas se pokazuje koliko je to važno i koliko je to potrebno. Kao što su i naši preci mislili, znali, sanjali, Balkan treba da pripada Balkancima i kada Balkanci zajedno rade, kada brinu prostoru na kome žive, kada nam niko sa strane ne dolazi i govori šta treba da radimo, onda smo najuspešniji i najsigurniji. Predsednik Aleksandar Vučić je nakon razgovora sa premijerom Zajevom izdao naređenje Ministarstva unutrašnjih poslova da učini sve što je u našoj moći da se našim prijateljima u Severnoj Makedoniji pomogne i da, bez obzira što je kod nas mukte požari, odvojimo značajne snage i značajnu tehniku kako bismo pomogli stanovništvu Severne Makedonije da sačuva naravno ljudske živote, što je najvažnije, ali da sačuva i šumsko bogatstvo i čitav prostor i sve ono što je bilo zahvaćeno u požaru. Od danas na prostoru Severne Makedonije nalaze se 4 helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, od toga su 3 vatrogasna, dakle ona koja će moći da gase požar, i 4. služi za izviđanje i za navođenje. Mi smo naravno spremni da, ukoliko uslovi to budu zahtevali, ukoliko se situacija pogorša, da intervenišemo i sa našim ljudima i sa tehnikom na bilo kom delu Severne Makedonije gde je naša pomoć potrebna. Znate, iza mene, iza ovog dima koji vidite, nalaze se brda koja pripadaju Republici Srbiji. Ako gasimo požar u Severnoj Makedoniji, sprečit ćemo da se ovo proširi i na Republiku Srbiju. Svi smo mi jedno na ovom malom prostoru i moramo da budemo blizu, što bliže jedni drugima. Ja želim da izrazim punu solidarnost sa građanima Severne Makedonije, da u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade Republike Srbije kažem da je naša pomoć tu, da će uvek biti brza, da će uvek biti sigurna i da ćete na nas uvek moći da se oslonite. Nemate vi nikog bližeg, nemamo ni mi nikog bližeg, to se najbolje vidi u ovakvim teškim trenucima. Nećete ostati sami, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlada Republike Srbije, i naravno na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, će biti tu i u ovom teškom trenutku. Otvoreni Balkan znači Balkan Balkancima.